Na pedeng ki arpun riutli ki kinhun wai choir na ki arpun riutli ki parish jong ke jalan yamba Catholic Shillong Archdiocese ki lemi madan ha ka arpau terik ujiliu ban yakun ha ka jingakop wai choir bala pelong de ke Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement SACYM ha Reverend Father Bianchi Hall Lankra ki samla na Divinity Choir Maupat Parish ki la ra e ka nam ladu kat ba ke St. John Paul Baar Choir na Mauyong Parish Kalawan Baar, bat ke Immaculate Conception Choir na Mautawar Parish Kalawan Balai. Umos Reverend Archbishop Victor Lingdo ulalong ukongsan ban pli perda yakni ke jingyokop ruai ha ka ba ladon krui rui ki samla shinrang bat kenthei na ki arpun riutli ki parish ringkat umos Reverend Auxiliary Bishop ke Shillong Bernard Lalu. Reverend Father Jimerus Shilla, Diocesan Youth Director, ulakren Aiman Sim ban penchluri kini ki samla ban saya la ki sur babang bat ban penpau ye ki rendang basiang. Ya ke jing dwai sedang shwa ban penlong ye ki jing yakop layalam de ki dekot jong ke Pastoral Committee SACYM. Kinong bishar ki la jirai ki thit jabing ban rai kino na kini ki arpun riutli ki kinhon ki bela say ya ki saprwai bekensai bat bajanai ban poi syakathong kum ki lado. Ha ka bakun ka jing start ba ka jing shampang jong kinong bishar kala kadau shikini ki laitli ki kinhon na maupat mauyong bat mautawar parish ki bela say ki sur bethyang kum jong ki angel halingkha beneng ban ra ya ka thong jing job. Kinong penyat ki la ai buskit da ki song pisai ye ki lado kat ba ya baro ki bela shimenta la ai de ki certificate sa ken mau ya kini kesengi.
Committee for Gijing Lam Jung Soma Crown Barifika Naga Gunta Gijing Treshi Tom Jopi Baripi Baro Ki Samawi Ki Baraman Nagaleng Gijaga Kamtame Ki Kuaya Kenbun Kuaya Arpun Rintali Ki Balam Persiang Barpeni Barpen Penjanai Lingba Ki Sapi Pong Jung Gijing Ruai Jopi Hapun Gidigasi Ringkat Lam Kini Kinom Bishar Gijungi Kublai Shibun Yai Archbishop Victor Lawan Minister Berkunjung Yai Bishop Bernard Kejingdon Joki Bishop Wan Kaan Sim Shikadei Yang Igi Sama Bat Yang Igi Baro Ki Balai Wai Penat Durang Yang Blai Bishop Bernard Rudin Nong Wai Di Nomor Terdau Tip Ha Ya Kei Kebaki Nong Wai Ki Wai Yang Ini Ringkat Lam Baki Tu Kinong Tem Masyai Kesi Kepertai Keraki The World Music Day Di Nomor Terdau Ban Benrak Ika Ngirungi Shimlang nama bagai kesim try kan kam jenjari pi banwan nesik banajingan bandon dikali berhata gedau ni penolong meminta kesi banpen kan mau banyak kemen ringkat dan berkepertai berkawai ban rakhi ya kini kesi ke bakarpang jong World Music Day kakwai competition ya ke balapan rap haki South League sur soprano alto tenor dan bass man lagi sur kita lagi jong ki kamram but kamut ba man lagi sur jong kini ki South League kilong lesi ke ong kejonga ke biang lesi ke bass ma bakalong low lapun low yang dimot diperkat alto tenor kini ki ba feel ke melodies yang ki harmonies jong kini ki South League sur ke lapun soprano pakai alto ke tenor pakai bass combine kini borang South League sur kawan ra ka harmony ka balong melodious berhak juga por bakit jingwat kajini kai na ka poya yang ni iwe kamtam ye kitu ki poya master bakit berwai ka peni ye ki jinglong kawe ber kamtam ye ka jinglong kerpang jong ki sur ki jungi borong ki wai so tenang ber balong meaningful ki bawan ra ye ki jingkenan ber kamtam ya ki balong kerpang ka bami lagi sur ki wai ki jongi so show the same so badon hagoi pada jaga haba ruai ke jingwai ke so tenang tengi kit bok yang ki ki choir dan berjob dan barang compare and rai man la chiste na asnan ngidon kum kene ke program bani ke jingkiu jo ki choir ke jungi ki samla jungi ke kiu shapram namar ka ta ngi ithu iwe pan bar kum ne wan ra ka pinkiu ya ka diocese ke jungi lingba ki sur jingwai ke bakarpang Terima kasih kedau, yang ikut lagi way, but ikan kau kerjaan yang di dalam kiu sekarang, naga benda di kampung kita dalam hagi Balangshaw, hagi sub district, hagi parish, hagi zone, hagi diocese berapa way. To blame kerja kedau nama IP di sub kipang banruai. Compare, juang berbuat kemaria kerwai pun dan buruk yang boleh, tak mengintip kumno kerwai.
tambah gejing sisia tolong kalarwa yerro yang play ngiru ini akan won ngirwai kejingwai berkentiu na yang play hagisur kisah kabangidon tu play berbu gedor yang ibu kublesi bol Manu ini cerita terlalu penselam syurma di mana kapal kelayan yang berterikam. Bayu abalai the Immaculate Conception Choir Mount Royal Parish. Immaculate Conception. Immaculate Conception Choir, Mount Royal Parish. Ina kisah cinta diri Nakapani Parish Prison ka Cathedral Parish dan Island Yaka Prize dan Tagbayo Second Jonas Law. Jonas up today. St. John's Paul II Choir Mauyong. St. John Paul's II Choir Mauyong. Inaiting Tapti ng Tajgiso Sisir. Bless you, Lord. Inaiting Tapti Biosesi ng Tajgiso Sisir. Nagkapan balong sa mga panyalan, mahing giling inyo sa kajipimlaing payo pasado sipo, maring kata, nagsipimpanahan niya bagi sa PTPK padibanle, bagi sa kami ka program ro, maring kata, isulang kajing ruay antam sa kaisisiwaya. Bless you, Lord.